Madyambu ya namuntlha eka Angula Vutivi hi langutisa swihehlo swa vukhamba bya ku yiviwa ka mali ya nhlayiso ya 350. So loko la ku apply 350 ne illegally by the way. Yeah. The first step I ku download the app ya ku generate the ID. Loko sin apply fine jera ku already apply win. Sasa na vale ku hlwele ngo teka magoza ku va prevent ku ri mali leyiwani yi nga ha tekiwi. Tanihi sasa hi swi tiva ku ri xi kona vutsotsi byi nga kona byi nga ku endlekeni mara hi na ti-strategies. Hamamkela eka nongonoko wa namuntlha vito ndzi Nsuku Rulani Baloyi. Swi tikomba onge mali ya nhlayiso ya 350 a ya ha fikeleli vanhu hinkwavo lava nga ringanela ku yi kuma. Ku hehliwa leswaku ku na makhamba lawa yivaka mali leyi hi ku tsarisela vanhu mudende wa 350 vona va nga swi tivi. Vuxokoxoko bya lava dyeriwaka mali leyi byi va byi kumiwile hi ndlela ya vuxisi. Va SASSA va amukela leswaku va byi tiva vugevenga lebyi naswona va le ku lwisaneni na byona. Muteki wa mahungu wa Angula Vutivi Vukosi Mathonsi u lulamise xiviko lexi. 34 billion is allocated to extend the COVID-19 social relief of distress grant by another year. Over the medium term, a provisional allocation is retained while a comprehensive review of the entire social grant is finalized. Xitiviso xa leswaku lava holaka mali ya mpfuneto ya 350 va ta ya mahlweni va yi kuma i hungu ra kahle ka lava va tihanyisaka hi yona. Mfumo wu nghenise mudende lowu hi lembe ximali ra 2019-2020 ku phalala swisiwana ni lava kalaka mintirho hi nkarhi wa ntungu wa COVID-19. Kambe ku ya emahlweni ka mudende lowu swi tsakisa ni makhamba. Kusukela 2021 vanhu va sungule ku apply 350. Some people va apply na ti-details ta vona, van'wanyani they found out that they could va nga apply na ti-details ta vanhu van'wanyani although it's not their details. So since then va sungule ku apply 2021, 2022, 2023 and this 2024 va ta kota ku yi kuma mali ya SASSA illegally. Kusukela mudende lowu wu sungurile ku na makhamba lama nga kuma ndlela yo yiva mali leyi. Ku hehliwa leswaku ku yiveriwa vantshwa lava khomaka 18 wa malembe. Hi endzele muganga wa ka Mahlati ehandlenyana ka Giyani. Kona hi tihlanganise ni majaha mambirhi lawa ya nga wela hi khombo leri. Un'wana wa vona i N'wayitelo Zitha. Loko ndzi sungula ku apply 350 ni hlekete last year hi ti 1 ta April se ni yimela ti 2 hikuva a ni khoma 18 years hi ti 2 ta April. Then loko ni apply ti 2 yi ku already activate-wini. Then ni byela bodzemani a ni aplayela yi tlhe yi vula sweswo already activate-wini. Se bodzemani a ku famba ka botisi ni ya ka botisi a fika va apply va kuma ku na yo yi fika yi vula sweswo yi activated. Se botisi va ku i nga chavi mi ta kumela nambara leyi va nga ku aplayela hi yona. Se yi nga yi teki 2 months nambara leyi nge se yi kuma. Se va gina va yi kuma va ni nyiketa yo botisi. Loko ni cheka ni kuma ku le ku kombeni pay date le ka approve. Then botisi va ku famba ka 10 bank mali leyi yi le ngheneni ka khadi ra 10 bank. A wu tshami ndla khadi ra 10 bank na loko a yi khoma va ku famba ka 10 bank ni famba. Se loko ni fika ni hlamusela mali lava ku na mali ya 350 ni nga aplayeliwa hi munhu loko ni nga xi tivi ku yi aplayiwe swi ku yini. Se mali lava loko va cheka ka system va kuma khadi ri ndliwe hi ti 3 ta April. Zitha u ri a ri ni ntshembo wa leswaku u ta kuma mali ya ha ri kona ebangi hikuva a kota ku vona leswaku se yi hakerile. Kusukela ni ka 10 bank mali yi nghenini ka akhawunti ya mina hi ku khadi la ra 10 bank a ri ndliwe hi ID ya mina mara nambara nga ri ya mina ku a nga ndlangi mina. Se ku tekele nkarhi wo tanihi kwihi vanhu lava va kote ku hola mali ya wena eka SASSA tin'hweti tingani wena nge se za yi kuma? Mali ya loko ni remember yi ri 1.4 ya a ku ri 1.4 mali ya loko ni yi tsundzuka. Hi ku ni te loko ni ya ka 10 bank a ni nga swi tivi ku ta humelela yini
ni fika ka TymeBank ni na mali ya so na so ni twa ingaku yi ta va yi ri kona khadini ni nga tshama ni apply khadi ra TymeBank se mali lava fika va ni byela mali yi le ku dyiweni ka khadi leriya loko hi fika hi cheka hi kuma ku ri ndliwe hi ti 3 ta April ende khadi leriya a ku ri na 18 cent ka khadi leriya. Nyiko Mthombeni a vone onge maxangu ma ta hunguteka loko se a fikisa 18 wa malembe tanihileswi se a langutele mali ya mpfuneto. Loko birthday ya mina yi fika swi ni tsakisa cause a ndzi byela ku ni ta kuma mali leyi nga ta ni pfuna eka swin'wana se ni ve ni va na ku tsana loko ni ya apply fika ni byela ku ku na munhu la nga apply la nga ku dyeni ka mali loko ni apply ni la ku ya ni apply mali ya SASSA I'm sure cause loan birthday a ku ri 6 ta May 2023 se ni apply hi June loko se ni apply hi June ni ya ka van'wana va ngo eBoard East se ni ka vona fika va ni pfuna ku apply loko se ni apply fika ni byela ku already ya applyiwini se kusuka kona va vuye va ni byela ku leswaku va ta endla ku hi kota ku hi apply-eka hi mina cause loko ro sungula yi applyiwini a ku nga ri mina so ku lexi ni fanele ni xi endla i ku ya ni ya endla khadi laha ni nga famba ni ya endla khadi ra ka FNB I'm sorry ra ka Capitec se ni vuya na rona fika va ku va lava nambara ya khadi ni va nyiketa se va kusuka kona loko next month mali ta sungula ku nghena a khadini ku ni va ni tlhela ni heta ni fanele ni landzelerisa leswaku yi approve kumbe endlisa ku yini se ni vuye ni endla tano ni kuma ku yi approve se yi sungula ku nghena I'm sure loko yi nghena yi nga yi ngheni tin'hwetinyana to ringana lo nga ri 4 ma 5 so loko hi vuya emavhengeleni lava nga diriwa mali va sola matsariselo ya mudende wa 350 va vula leswaku ya tsekatseka. Hi tlhela hi mi amukela eka nongonoko wa Ngula Vutivi wun'wana loyi a hehlaka leswaku na yena u endla vukhamba lebyi u kombisa hi laha swi olovaka ha kona ku tsarisela mali ya 350 hi ndlela ya vuxisi. Wun'wana wa lava nga deriwa mali N'wayitelo Zitha u vona onge swi olova ngopfu ku tsarisa mali ya mudende hi ndlela ya vuxisi. U sola va SASSA ku va swilaveko swo endla xikombelo hi internet swi tikomba swi pfulela makhamba ndlela yo dya mali ya vona hi ku olova. Ku apply SASSA online swa pfuna ka van'wanyana hiku va kha va tirhisa ti-ID ta vona loko ku ve munhu a nga na ID ya yena a nga yi humesa out ka family ya yena mara ka lava va tivaka ku ti-ID ta vo ti na vanhu vo tala va endle tikhopi ka vanhu vo tala a swi pfuni hiku mali ya vona va ta gina va nga yi kumangi fanisana na meswi swona ni nga gina ni nga yi kumangi. Murhangeri wa vaaki Israel Nkuna loyi a nga pfuna vantshwa vo tala emugangeni wa ka vona ku tsarisa mali ya mpfuneto u ri swa vava loko lava yi nga kongomisiwa ka vona va karhi va xaniseka mali ya vona yi karhi yi nghena emavokweni lama nga fanelangiki. Loko van'wanyana va karhi swona va karhi va tekeriwa ti-350 ta vona swa ni vavisa swinene so ni vona onge na SASSA va le ku hlweli ngopfu ku teka magoza ku va preventa ku ri mali leyiwani yi nga ha tekiwi so na tanihileswi ni kombeka kona ni ve ni hlamala ngopfu loko un'wana wa loyi a ni n'wi pfunini a tekeriwa mali almost 9 months to 10 months yi va yi lovini ndlela yaleyo loko hi kamba ka system ya yena hi kuma ku ri already se yi approvini yi tlhe yi hakeriwa so swi ni va swa ni vana swona ende vanhu vo tala swinene vo Mpumalanga North West Gauteng Free State va ni fonela va lava ku pfuniwa ku na loyi a nga ni fonela from Free State a nga kombisa ku ri a nga swi tivi ku namba foni ya yena ku endleke yini loko a apply still ya ana so ni ve ni n'wi rifera kumbe ni teke vuxokoxoko bya yena ni byi hundzisela kwini ka SASSA so xin'wana lexi ni nga vutisa xona ni te loko i fonela landline ya ka SASSA toll free xana yi endla njhani yi ta kombisa ku ri ya rila mara a yi khomi sometimes a yi rili so swi va swi ri ku tikeni hi ndlela yaleyo so ni teka vuxokoxoko lebyiya ni byi hundzisela ka va ka SASSA then va ka SASSA
ni kota ku va fonela vanhu lavayani then va kota ku cinca tinumber phone letiya. A ni ta n'wi lemukisa leswaku eka leswi a nga ku swi endleni swi wrong ngopfu hi ku leswi a nga ku swi endleni I swi endla ka vanhu lava mi kumaka ti-situation ta vona a ti lo yima kahle because ku na hina van'wana a lo tshemba ka vatswari lava nga ku tirheni and vatswari va hina van'wana a vo tirha se mali ya loko a yi ri ku ngheneni a ta pfuneta eka swin'wana swa ndyangu a kaya. Ngula ya vutivi yi burisane ni un'wana loyi a hehlaka leswaku swi olovile ku kuma vuxokoxoko bya munhu no endla xikombelo xa swa timali eka SASSA. So loko lava ku apply 350 ne? Illegally by the way. Yeah. The first step ta yi ku download the app ya ku generate the ID. First thing ni ta yi kuma ID number. Loko ni kuma ID number. So ku ID number. Kuna app yin'wana u nga yi download a wu nge yi kumi ka Play Store kumbe Apple Store because like it's an illegal app. Mara loko u yi cheka ka Google you download as a file and then loko se u yi downloadini you just select that dates avanhu va ku they'll be 18 the following day. If u lava ku apply namuntlha swo boha u apply ka 1 o'clock because loko u ringeta nkarhi wun'wana vanhu va tirhisini ti-ID letiya we u ti generating. So you open the app, you select the birth date, which is tomorrow for instance, mundzuku. Kutava 2006, right? And then the third month, and the date's going to be 13, right? Yeah. From there, you generate IDs because it's simple. Now we touch one of the first numbers of the ID, the dates. And then you check, what is this? The 6th number on the ID. If it's for males, it's 5. And for women, it's 0. From there, we take an ID here and we find a link your labor department. From there, you press submit and automatically, you generate a vehicle and from that, you take the names and the ID and you can apply for the person. As simple as that. I minkarhi yini leyi mi apply ku yona ku kota ku vona ku hi number 1 ya ku kuma ID ya munhu wo karhi ku kota ku kuma SASSA ya yena? First thing, like ni ta sungula ku generate the ID like before. Ni nga sungula ku generate sweswo. So that 1 o'clock, 1 p.m., 1 a.m. the following day, tasungula ku apply. So you generate the ID and check on our video na xivongo. And then at 1 o'clock a.m. the following day, right, we tasungula ku apply at 1 o'clock exactly. So amically, me na 1 a.m. Exactly, yes. Card available 2021, 2022. I could apply anytime. But like as time went by, I wasn't able to apply and the competition was high. Loko hi vuya emavhengeleni va SASSA va hlamusela marhengu ya vona yo lwisana na vugevenga lebyi. Hi tlhela hi mi amukela eka Ngula ya vutivi madyambu ya namuntlha laha hi langutaka swihehlo swa vukhamba bya ku yiviwa ka mali ya nhlayiso ya 350. Kusuka emigangeni ya le Giyani hi vhakele tihofisi ta SASSA ePolokwane laha hi nga hlangana na Nyiko Baloyi. Hi n'wi vutise leswaku va tsandzeka kwihi ku sivela vukhamba lebyi. Grant ya 350 yi vuriwa COVID 350 sungule hi 2019-2020 hi nkarhi wa COVID a yi endleriwa ku pfuna vanhu because tiko ri yimile milenge, so a yi endleriwa ku pfuna vanhu because vanhu va nga pfumeleriwi ku ya mitirhweni na yini but yona a yi targeta the unemployed na the poorest of the poor. Tanihi SASSA ha swi tiva ku ri xi kona vutsotsi byi nga kona byi nga ku endlekeni, mara hi na ti-strategies hi kha hi tirhisana na ti-stakeholders
ku ri yona SASSA na lavan'wana ku hi endla yini hi swona. Only that a hi nge swi vuli moyeni ku ti-strategies ta hina hi leti na leti na leti, but hi busy loko tirhisani na swona. I hope hi ta yi wina nyimpi yaleyo. I yini lexi tekaka nkarhi wo leha so hi ku na namuntlha na sweswi vana lava va ha swi kota ku yiva timali ene mi le ku dileni na yona situation, kambe na namuntlha na sweswi va ha ri koteni ka ku yivela vana van'wana lava va thenaka 18 Mundzuku lava nga thena namuntlha already munhu yi apulayelini. Ya swi yo tikomba nga ku swi le ku tekeni ka nkarhi, mara hi le kusuhana kona tanihileswi ni nga ta ka ni nga swi vuli amoyeni ku ri so hi fike kwihi, but mi tshembisa na vaakatiko ku ri hi le ku lweni na swona sweswo hi ta humelela. But and the other thing ha tisola hi tlhela hi kombe ku khomeriwa loko ri ke ni ku na ti-delays na lava va nga khumbeka, but hi swi tiveni ku le ku lweni na swona. Loko va SASSA va ha tikeriwa ku lwisana ni vukhamba lebyi, lava dyeriwaka mali va ya mahlweni no dya rikoko ra xilondza. Ni ve na problem i mani a dyaka mali ya mina ni nga swi tivi, ende a ku ri na leswi a ni hlayelele ka yo mali ya mina. Se i yini lexi lavaka ku xi vona xi humelela wena sweswi? I ku va vuyisa mali ndzhaku, yi vuya ndzhaku mali leyi yi nga dyiwa ndzhaku yi vuya ka mina. Se ka vana lava mi nga kuma ku va thene hi April lembe leri nga hela ivi va nga koti ku kuma mali yaleyo, swi va swa ha dileyanyana ku va kota ku cinca tinambara na swin'wana na swin'wanyana. Swa endla ku tlheleriwa ndzhaku va reimbursiwa mali leyi yi nga kuma hi swigevenga yi nga teka vona. Ya a swi koteki loko lexi xi humelelaku social relief of distress i mali yo pfuna wena on that particular time. A yi nge koti ku backdate ku ri wena u hluphekile hi January. So wena loko u ta ofisini, like for instance u yi byela timhaka ta ti-pass hi nkarhi lowu nga hundza, swi vula ku ri munhu yaloye a nga ri na need ya mali. Van'wana va tivutisa leswaku hikokwalaho ka yini va SASSA va nga tikisi swilaveko swo tiyisisa loko munhu loyi a endlaka swikombelo ku ri yena hi mpela. Mina a ni ri na vona rin'wana ra ku vona a vanhu va ka SASSA a va verify va rhumela ti-SMS ka vanhu lava already va nga apply ti-350 va kombisa leswaku va fanele va verify, and then munhu un'wana u fanele a verify hikuva endla njhani a khome ID ya yena a yi fakini ku va na system leyo verify ku kombisa ku munhu lowani xana himpelampela hi yena n'winyi wa mali leyiwani na. So i ndlela rin'wana leri va nga tirhisaka ka nkarhi wa swona ku ri va verify, because vanhu vo tala leswiwani mali ya 350 a va le ku yi kumeni. I yini lexi xi endla leswaku mi nga tirhisi ID copy ku va munhu a apply swilo swa yena swa SASSA? Sweswi vulavula hi second revolutionary whatever, so swilo swi le ku cinceni. Loko u langusa issue ya 350 a yi ta va yi ri na challenge kulukumba ngopfu. Loko vanhu hinkwavo a va lo byela ku a va yi tihofisini ta SASSA a yi ta hlupha hi a yi nga ta yi manager na queue ya kona na ti-application a yi nga ta heta hi siku. But loko ri ke ni vanhu hi va phusha ku va dyondza ku va na online, swilo swi le ku cinceni. Loko u langusa wena khale loko ya bank ku lava ku withdraw 5,000 a va ku byela ku famba handle. Sweswi loko ya bank kuma bank ku ri clean ku ri hava na vanhu, loko u fika kwalaho ku lava statement va ku rifera kwihi, va ku rifera ka ATM. Na hina a hi ali va kona lava hi nga va inconvenience ya sweswi, but ku ya ka nkarhi hi lava ku ri vanhu va tshama va tiphina va enjoya online ti-benefits ta ximanguva lawa. Mara ma pfumela leswaku ku na tinkingha leti nga kona ka online system ya SASSA? Xin'wana na xin'wana loko xi ri xintshwa xi tshama xi ri na ti-challenges, mara hi lwa hi na ti-technician ti nga kona on standby. Loko hi pilota hi testa everything hi endlaka ku va ku ri na technician, and swi hi va kha hi swi endla not ku ri no a hi swi tivi ku ta va na ti-mistake. We plan, we try and fail and we correct. So lexi xi endlaku hi endla ti-beneficiary education, hi dyondzisa vanhu ka ti-radio na le ka ti-communities na lomu hi va vhakela kona vanhu hi va hlamusela ku ri loko mi ri na n'wana chekani vana van'wana lava va fika ka the age of 18 ku a va aplayeriwangi na. Loko va aplayeriwile a va ti-ofisini ya hina va ta report ku ri yena u na 18 years but already se va n'wi aplayele grant ya 350. Hina lexi endlaku i ku hi cinca ti-contacts, because ti-phone number leti va tirhisaka a hi ta vona vana lava na ti-account number hi ta vona, so hina ha kota ku block-a hi cinca hi faka ti-account tintshwa ta vana. So the other thing i ku na loko swi koteka ku ri na yin'wana ti-types ta ti-fraud, because ti tele leti hi hlanganaka na tona ka xiyenge xa hina xa SASSA, a tlhela hi tsundzuxa vanhu ku ri a va yi va report emaphoriseni.
kasi hi leswi a hi mi khomele swona madyambu ya namuntlha eka ngula ya vutivi. Loko mi ri na mahungu mi nga hi tsalela email eka ngula@sabc.co.za, kasi ka Facebook na X hi kumeka hi ngula ya vutivi. Riperile.